پشتی بدومایک هاتنە هەڵبژاردنên civata nûnerên Iraqê çalak van û rewşa bîrên dihok daxwaz dikin hemû layên siyasîyên Kurdî ji bo parastina mafên Kurdan li Bexdad êk deng û êk helwîst biçine civata nûnerên Iraqê. Hêza me û senga me ya Herêma Kurdistanê êkgirtina me da bîtin. Ev êkgirtine wextê em êk deng, êk helwîst, êk lîst, êk qewareb, êk dest biçîne wêrê hengî em dişeyn ev mafê me evê heta vê gavê em neşî em destxwe vebînin destxwe vebînin. مالبغدا پرسکانه توی هی یا اجتماعی هی ما پرسا آبوری هی یا جغرافی هی افریقا ام گلک تایبتی دوی قناق ده گلک بدوینه اجرتی و برنامه که پیش مهبیتن مخابنی جارا دی دم لانید ما کردی چونه بغدا سر اساس پلا پستا چون دابج بون سالانه دی الویر زیانه کام مازن گلک خاکی کردستان کرد Çavdereke siyasî jî dibêjin eger Kurd êk deng nebin dê matirsin ser mafên Kurdan hebin. وقتی ایک گرتی بن و پارلمانی ده و ایک بریار بن هر بریارک بید دانه چه بریاره هایی بد اگه او بریاره کارتی کرنه که خراب سر هریما کردستانی بکد دو بریایت راوستانتنه ام باش زان عراق اج 2003 حتی في غاف که 3-4 نافت ببهین توافقی شراکه وطنیه شراكة وطنية وتوافق بيتت كو سنة وشيعة وكرد هر ست بكابينة دبن اگر ايجرتي بن بوستيت سيادي دي كردشم دز ببينن بو نمونه اگر نه ايجرتي بن نه بوستيت سيادي دز بتينن نه برلمان دي اگدنگت بن و دش لايدي كو برهمبر شت ايو تشتي بكت يت برجمان دي خود نه بروجه هريما كردستان Çalakvan û rewşenbîrên dihok ew yekê jî danexuya kirin eger layên siyasîyên Kurdî part û balava biçine Bexdad ew mafê nihayên Kurdan li Bexdad û kiyanê Kurdî jî dekefte di Metirsiyê de. Şîrwaxedir Kursad News Duhok.